Ibwena ntuba kona kanya kwatana batu Nteto chia Weru the Ithatu mbeto wa winu wa Kinyeru Antonia Christine Wajiro na mwanalio to mathithi otuko Weru ari ni URETERI chandia ya kirete orito otuko Weru ari. CS Kindiki kururio BC Njero chia sub-county ya Gojina weka wirane bwa kuthiri andwa chemianka na Tharaka na Meru. Wakili Mwambi Manyaraku wa kuangavana Mwangaza mweri yumwe mbere ya mbere kumurika oritingwe bwawe akiwa mwena boku ena bioria kiotumiri mbecha bwawe. Mutongere wa Azimio Raila Odinga weta na matatu kumakaren mwakata uni akimeneria thirikari wite kwa ngarama ya utoro. Ene matatumiro kumeneria ngavana Mwangaza bakiwa kwe antobo mwathakirira giki bakiwa inyana rete ochemani abo. Ngakwa togeni orenge tokiambirene ate Minister wakaria bwandene na wathani bwa matura Professor Kithure Kindiki ntukiruari na kinyete gishikone bunge ya South Imenti kururio bisinene chia sub-county ya Gojia kiaria Kindiki na rirete nkuchenira chiethirete chiekuyirwa mwankene ywa Meru na Tharaka akirita mukana kiasiasa baraku wa iboba kunjira ndwa inkoloki na rirete maandamano yara ya bangi ruterurega na thirikari ntuko ya Jumatano akiwa thirikari tetikiria wenyange bwento bya mwingi na antokiombe otira ibakuwato baraba kedra bakiwatikana na maite ya bratutariro mwandiki wetu Nteto mutugi wa kare. Muthenya jwanarwa sub-county Gojina thirite kirugurwa ni waziri wa karia bwandene na kuretwa DCC Weru runguro wathani wa mubunge wa South Imenti Dr. Shadrack Mwiti alaba kuandamene na atongeria bange bage siasa kumaja Meru na omea Meru. Sijui mheshimiwa Kireja kama ako area no toria gakwa ku gituma keyanga kidogo erona kwa gategate ke Gojina mitini. Ndio hapa. Mimi natoa shukrani kwa Cabinet Secretary na ofisi yake kwa tuletea DCC ya leo. Na mbere tentuko inkai monoto kona ngari ya Igoji, ya Bogeta na ya Nkubu. Tukona ngari cha security kanda security ubakubua. Na tuerete bwega mono agatuma mausi bindi na mausi yes. Hivyo nashukuru Mheshimiwa Shadrack Mwiti ambaye amesukuma mahali amepata hii safari. Kiria tongeria bane bethirite bonde bakimeneria bunene maandamano jaraja kuthithwa ni mutongirwa murengo jwa Azimio ra umoja Raila Odinga na kinyasa ini iria ruguririe kuthurania cia kuthangarania thirikari. Ukitaka twende maandamano Mheshimiwa Raila Odinga, nenda chukua familia yako, chukua watoto, chukua nyanya yako, chukua kila mtu kwenda maandamano. Sisi tumekataa maandamano. Kwa hivyo historia ya mambo ya kurusha mawe na kubeba masufuria, hiyo kazi sisi hatufanyi. Sisi tuko na katiba ya 2010. Hakuna kipengele hata moja inasema uende ukaokote sahihi ndivyo uweze kutoa serikali kwa ofisi. Na ndi imbecha batena sio ana kanyamu mukone loi. Na ndika nyamwibo baringa kerere menya bale bakumenyoni uhuru baringa kerere agaikirwe kanyamwa kale. Sasa anataka signature, pesa yako ya kahawa imeenda, ya maziwa imeenda. Collect 10 million signatures unapelekea nani? Kama ni ya constitutional review unapaswa ipeleke kwa MBC. Serikali imesema tukae pamoja bipartisan ndio tuweze kuzungumza number 1 mambo ya constitution of the IEBC. Wewe mwenyewe umesema saindi yako haitakaa. Hata ukitaka tubandilishe maandamano, kwa katiba yetu, tutabandilisha namna gani na wewe umeweka vizingiti kwa kila mahali. Botona twe Nairobi tulitithetie kurungu rikenda baturamira moi. Kaba dogana yewe renguge nkai. So yaro ni michezo tu. Nari wakalire kurira thirire amushwa tioni bwanirie ni Raila bwanirie oro nani
Kanateu. Kama tungekuwa na Ruto singekuwa gavana wa Meru. Barabara mantwara ira ni mporo wa buri. Kera itu murungi na makarina. Kanateu. Na ande twinde turi mustari wa Ruto. Sisi ni generals wa Ruto. Na ndito tukule uunge kwaria Raila kunu. Kire waziri Kindiki na ugite watetekeria atongeria bakuthithia maandamano jatena thire kire mongo juju na kwirigiri maandamano ntuko ya Jumatano. Kindiki na itete mukana burukirebo akiuga bagakabana Jumatano eu. Mesikia kuna watu wamesema story nyingi kule. Sijui vile watafanya Jumatano. Mukuje asubuhi tukutane. Kujeni tukutane. Because hii nchi sio yenu peke yao, ni ya kila mtu. Hata wale hawako kwa maandamano ni nchi yao. Hata wewe ni nchi yenu. Those extreme ideas that when you disagree on a political issue, you cause mayhem, you hurt people, you close businesses, you close public highways, you uproot, facilities. That culture must stop. And we are going to deal with you very firmly, decisively, and with finality. Muthiene kirima ntujege nkucheno cha kemiankaja Meru na Tharaka arerwa mono gukujeri wagagia waziri Kindiki no ugite atetekeria atongeria baria bakunjira mwingi noro kagwatikana no kakamutheka akiuga wena atigiro miankene wagachwantaira. Police station ya Mbeti tote kwaria matu ya security cha winathiritie kijajo bokuiwa bakearia nato memene. Hakuna kitu Cabinet Secretary Kindiki anaangalia maneno ya development na kuangalia mambo ya security Kenya mzima. Kwa hivyo aja ntorene atotegerete na medo jo jairi. Wakati mimi napigana na magaidi wa Al-Shabaab hapa nyumbani, kuna mtu anaenda kuchoma dispensary imejengwa na pesa ya umma. Wengine anaanza kusijui kurushiana mishale sijui wapi. So hii mambo tutasuluhisha. Hata nitarudi huku next week, tutasuluhisha hii maneno, itaisha. Tatizo moja ambayo inachangia hii shida pia ni watu wa kutafuta kura. Mtu ambaye ako hiyo area anaomba kiti, anaona hii ni kura, anaanza kwenda hapo kuchochea watu. Wale wanachochea watu wetu hapa kuharibiana mali na kuuana. Nataka mjue nitawafunga. Kuma igoji gicigo mbunge kia Southiment nkiripotera Nteto cia Weru rekwaritwo ni Mutungi Kare. Mwandiki munene kiamene kia Mbaz Mugambi Mwanyara na wete yotiere mweri yomwaki ambiriria ngwe ya kuthonja uriti ngwe bwa thirikari ya Gavana Kawira Mwangaza ariwa mweri twetete irio Gavana Kawira akathiria mwaka yomwe yo echunko bisine na bakendo chunko na yamwe ya maite ya Gavana aithirite akiringanithwa ayo yario yaraye umire kiriboti ya Mutali Mathabu wa thirikari kaitenio kaunwe mutheteri wa Kioto kia mwingine Saleso Thuranira na kinyite muratasi kiembongi ya kaunti ya Meru akienda beta Gavana Karoneri ukueleza imbiethirite ati kuthiatira watho bwa county finance bill ya mwaka ya 2019 ya buratotariro mwandiki wetu Nteto Muthuri Murioki. Mugambi Mwanyara ule ni mwandiki mnene kiama kia Mbaz kana DP augite ati Gavana Meru Kawira Mwangaza mwaka jumwe ari utongirene nikenda mbako motomotomia kiruti ngugi bwawe katuge utwe kiama kia Mbaz tutwaere thirikari Meru county mwaka jumwe ritira Meru ngugi na toga tukayo metomatomia kuona ngwire kulita mwaka juju mwe yukathira mweri juju ijite yo August mweri jumu kuma na arua na kuma utukambire kulita report cia ngwire iriti kana iritiriti na tukoni ya Meru uma bwa mantu indi amana bubu Mugambi akirotera report ya Mutali Mathabu augitembera report ngono rembe cha insurance siongerekete na mautungata jaji tajakinyia. Number 2 kinyoke ja gutegera insurance irera ya ni Rutero Meru County baraongerere premiums ya kinya 350 million 355 I'm sorry 355 million na okay otega rera mheshimiwa Kirito ari thirikari-ini bari aga 290 million na ndicio ongerete na 65 million shiri
There is only one reason. Key negotiations yantoa badhagia behind the scenes. Bageta bakagita deal. Ya ule mwananchi kana muitungo yake nikiroi benefit chao cha premium. Indi baka negotiate ora bakalya premium inene katikati bageta utrimana na nyumetend bakalya na mbecha. Uti explanation yingi dirikali yangaba na kawira mangase mbagutua. Majairi ni manto jige sibitali akiuga uju. Uko na budget ya Ministry ya Health ile kugura ndawa igiti from 205 million ya gito akwi million yegana na nange bali wibo collect 245 million umenyeke no mbechi igwita na meru ambwire mbechi igwa ikulirwa at the source ria ngaba na ugire mbecha igatumerwa kaumo gacio sibitali fulani ya collect mbecha fulani ikareta naja central government kenda kigura ndawa chikwa no igurere ongo kana batumirora bakwenda ikyo gyotumo ko namna ndi kinya mbechira bagwikira cha hospitali gaikuinamo no ntu mbechira gaikuiwa niko collector lakini aikuiwa kuringana mugambi agutate kumenya gitumi mbecha cia umenyeri pa maobisi singite na kinya ngavana na ingite orugibo chaina nyebia kuria lakini meru buruwairo cha ye 253 million buri ubichi alitibangugi kana bubweta kuona services bunyunya cha ye bona mandazi ankwenda kuga mbeche iki 253 million ikura niruga cha yo bishi ububute obichi guticha ibonaga in fact nyanga bana na ugire cha yetike kurugwa na ate cha yetike kurugwa na budget igatigwae maukune no ntu kuona mbecha ni gutumeka ura mpomba kuga mbeche iga ikwiwa cha yotie rugawa lakini budget itagitata itarungikwa na bamuthike mugambi manyera ni kurotera manto jege wendi thima ndende county ya Meru ona ngaba na kawira mwangaza aria kithima kiriro rierungi kwau yambiria gutura akethwa areo na bukiura mpi muno bukiuga gora bukuinjirwa ithima lakini kithima kiu aumo gichoka gikaingwa na ibati gikaithirwa rori igeta rira budget ethithagua kwathimi budget yekunjerinya ya gwikira piping ya kuthithia installation ya pump ya gwikira sora ne gwaka gitangi manto yonde yatire ni in fact kinya kuiriga na chindiringi kenda nto banyoro utafadhali tika kwa area Meru ubera kaweta uchwando no utindo na kinyoko ona no ndo tindo na bwaro ikeni no keja kwenjerinya keja kukuthiriria rinya ijaga kurugora ithima rira roje rwekirwa tap rira nto bakuona roje bagakiu na mutu na mitungi bakambiria kunywa roje na kinya weja meri ingi Ithatu tweja tukethira antu bakunywa roje lakini wewe weja yake gutura kithima ya joka ya kunekwa anto batigwa batina roje na iroje bakwenda atika bakwenda kuona ithima byaku bikinyo na kirembe cia witi na mbere uga uju na thirikari ibwirite gutumira minimum ya shilingi 30 kuma kirigana kimaendeleo lakini Meru itumira shilingi 9 kwao kwina makosa mengi muno kuona ya kithithua ja na twalito utwitite uti maendeleo tukethwa tunajo tukainairo ake kaende kabati anga tukera utwitite speed ya 400 kilometers per hour lakini ukorua umete na witite no tiuga utingugi tukuritirwa isarakasi tu ngiripotera Weru TV betop duri murioki Mutongeria wa Rutero regani Raila Odinga ntukierwari na ishumirite kimwingi na njira ya mwanya na aronekete ukinyithwa tauni na nkari muthemba yo matatu akiari Raila nolotete thirikari wite kwa ngarama ya utoro akiwa maandamano yacokira ntuku ya Jumatano na ruwete maandamano yaya tibwithika mushini munene wa Nairobi akinwindi ya bangiri nthiurune yonthe na bokendotira Kenya ibakuthetera kioto kio Raila nkulukino kari na kaita ake ya kunyunyaniria chai na bamwe ba MCs ba murengo yo azimio kiyo mweyo mukawa mushine munene yo Nairobi Anthony Kathinya nethirite akithiulunkania nabo na mutongere wa azimio la umoja na atwechi Kenya imwe kwa imwe kuma kwa Karen mpaka gituoni kia matatu barabarani ya Ngong Road na kile baingi baterigirite mutongoria jo ngwatanire azimio la umoja One Kenya Alliance Raila Odinga gitonyaga matatuni ile jiji kene Tanganya kuma Karen mpaka mji munene wa Nairobi
abiria barabara ali matatu nino bakijukiga kanya kwelithia mathina maraba gwitukira kumane na hali mbomu ya mutulile. Baba tunaumia. Na mama bei ya Uber pia iko juu. Kila kitu huwezi panda Uber. Baba hata ile akisiagi imepanda. Hata ile unga. Na nyume ya ndethe arimwe Raila Odinga akinya katikati kamuji wa Nairobi. Imwe kwa imwe Raila Odinga elekela kile monument ya Tomboya kwa gitio mwana siasa ojo wa ugatene. Baba, mimi ndio caretaker hapa. Naweza peana information kidogo. Na nyume ya kwa gitio Tomboya Raila Odinga na tongole bangi balala le nabo bele kela wa kuwe kulingilo Ithatu rangi. Na nyume ya kulingirwa Ithatu rangi Raila Odinga na tongole babala linabo bele kilemo kwa imwe mpaka kile monument ya Muroiri weathi wa ukabere Dedan Kimathi. Barabarani ya Wabera hamuji muneno Nairobi hakwina obisi ja county assembly ya Nairobi Raila Odinga na tongole baba bele kilotilini emwe konyo breakfast akiariria kariba mujiojo katika mujiojo Nairobi Raila Odinga na meneliti thirikari nontu bakuleka kwemania bei ya into na kuga maandamano makiendelea muthenyo Ithatu amuna kuulia Kenya beumeria nene kile maandamano mama. Vijana hoye! Vijana hoye! Vijana hoye! Vijana, leo tuliamua kuhisi vile wananchi wa kawaida wanahisi kila siku. Wakaniambia unga 250, sukari karibu 500. Wakaniambia mafuta ndio hiyo, kodi ya nyumba ndio hiyo, karo ya shule, haya yote. Kwa hivyo imekuwa adimu sana. Wakaniambia mimi wamechoka, wamechoka, mmechoka, mmechoka. Sasa tumesema siku ya Jumatano, Mko tayari? Mko tayari? Gharama maisha imepanda. Tuliambia Ruto usiongeze mzigo zaidi. Punda imechoka. Amekataa kusikia. Mambo ya finance bill mpaka itolewe, sio? Kuma muji muneno Nairobi Bitantoni rangi wa Kathenya. Skuru Kathomba kuma kaunti ya Meru na Tharaka Nithi chitharite ki mashindano ya skuru cia primary ya raya abwithikirite ntere cia Kangaru Embo. Skuru ya Marimanti niombite kuona ushindi maita ya 8, skuru niyo ya Kamatunga ikiona ushindi maita ya 6, ikirirwa nindi wita nkindano cia Kinthuru mashindano ya raya kethira kibwithika ntere cia Nyeri. Amuna bwigo kwirikana inyingi cia skuru cia Meru na Tharaka Nithi tirombere wiki yarito mashindano ya raya abwithikirite Kangaru ya Brato Tariru mwandiki wetu Nteto Samuel Gaishima. Tegia kana urege babana aritoba chukuru cha primary barabari na magwara makiwango kieguru mawini na uchethi bwa intobia wini baraba ibumeretie machindano ni manyimbo kire chukuru cha primary ma regional maramari kitiende ni ya chukuru ya Nthaka ya Kangaru kaunti ya Embu. Sasa karibu mgeni wenyeji unatuponya. Machindano mama machindetwe ikaunti ya Machakos yathingatirwa Imakueni na ya Bathatu Ikitui. Kaunti ya Meru na Tharaka Nithi ikiagaga uchindani nuntu bwa kuremwa igukinyithia timu imbingi kiri machindano mama. Rankings cia participants number 1 barari
Machakos, number 2 Makueni, number 3 Kitui, number 4 Embu, leu au Tharakanithi na Meru kabuka gerageria nonto cukuru ira nyingi mono ira ciombanire isirare muro igukinya guku. Cukuru ya Marimanti Primary kuma gicigo bunge kia Tharaka ni chindite na timu kenda ira ikathi matindani ma national ndeni ya University ya Dedan Kimathi Ntere cha Nyeri mweri wojite. Arane o cukuru ya Kamatungu kuma gicigo weku kia Tharaka ichindite na timu inyanya. Kamatungu we brought under 137 na rimo 15. Neo cukuru ya Precious Bonanza kuma Ntere cha Chuka kinyayo neonanitie uchindani bonene ara kinyayo yirete timu Kathomba kire matinda ma national. All of us ya French, core of us French, alafu tumekuwa na items za bad ambazo zimeibuka number 1. Our director has offered us this opportunity to go up to Nyeri. So I say it is thank you for this Precious Bonanza School. I have learned a lot and I will never forget this and I nurture my talent. Arugamiri ba machukuru barilala mikiragoro inene ya kuibira matindani mama. Arachukuru Takamatungu mwankagu etomerite nkorukia chiringi ngiri 300. Mwangaturu urere ana uniform taugo kona bakari na nikenda bomba kuwa very competitive. Then no mwanko cheriri ngare chia okombora na obaire county no choke baire region no bacheriri bya Korea na no mwanko oreire arimo nikenda obanenkara rawansi ciao na mono trainers no mwanko bacheriri nikenda bomba produce substance that is of high quality. Ende atongoria bagichecha akura gobate cukuru chia kwago ira ichindite kire machindano mama regional kenda itakiremwa ikuthikire machindano ma national. Ndeboromba ana bombana gwita to the next level, stakeholders bonde bagasiomia mwanka ana bagatetheka. Tunataka kunacha talent ambayo mtoto atatumia miaka nenda miaka rudi, kwa sababu mtoto akijua kucheza instrument hata waisahau maishani mwake. Enkeripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Kathoshi mwanya muno kiwe Samuel Gaishima na kiwe mutegeri no ntuba kwithira witite na mbere na kurumira Nteto cia Weru the Ithatu atonekanya kunogoka nini ndi tucokirete na Nteto nkolokio geta kuraya. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Ureigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Ugochiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorinchake Street, Meru Town. Turingerethi mungu kurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Victory Furniture Shop ni nduka enjero aja Meru na ere Greenwood City Mall Mugarona Nkobu Stage na ere na furniture indongi injaga na cheki nande amone ntobingi Kathumba bya kumataki Brazil, Malaysia na China. Turi na office furniture na magurija tukuinyere mu buko jaku ja office tables, office chairs, conference tables, filing cabinets, visitor chairs, orthopedic chairs na bingi nkuruki. Kuruki turi na Thaa mwanya cha kumurika ofisine yaku na tukakuwa na discount ya 25%. Rionga nduke Nteto ntuku chionde iturugura kuma Ithatu charukire mwankathe muciogoro kana uturingire thimu gukurukira 0748 578516. Victory Furniture Shop for original
quality, classy and affordable furniture. Solution Quality Finance ndo tukapata trakta ya kulima nao. Walini support na pickup, wakanifinance bando na lori. Hii kazi unaona hii, nilianza na kitu kidogo na sasa unaona kazi imefanuka. Tulianza tukiwa na magari 5 peke yake. Solution Sacco walitufinance kununua 5 vehicles. Hata mwezi hukuisha tukawa na fleet ya 10 vehicles. Sasa tuko na fleet of 50 vehicles. All whatever I have, including my dear wife, is a product of the Sacco. Even I thought their education, the lad I have. Marsabit, we have never had such an active Sacco like Solution Sacco. I've been able to take my children to school. I've been able to build for myself a residential, a smart house that I didn't have before. Nilikuwa nimelisha tu ng'ombe moja, nakunywa maziwa nyumbani. Na chochote chenye niko naye saa hii naweza kusema imetokana na Solution Sacco. Tukaenda tena Solution Sacco, wakatupea loan ya 10 million. Tukanunua shamba. Tukakatakata tena na tukauza ikaisha, tukapata profit ya 2 million. Visited me a lot. I bought a samba, planted about 200 plants of coffee. I've been able now to educate my children. Imelipa shule, imemfanyia shopping yenye nilikuwa nifanye yenye iko shule. So mimi nikaona hiyo Solution Sacco ni suluhisho ya kila jawabu. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Marieto yakwa nditawa Julius Mururu na nditawa Ngwe Mayaokia. Oni Ngwe yakwa imeanjirie kintu 1996 na imeritete kwaita. Ngwe tona twina mathina maingi muno ra tumirita ronto muno ra kurete batwe tukamatana ituro ronto bikibikire itwira ra itukumanara kana ngari itu turari itukuma kithakene nonto ikwetha kwina mbura na njira nacio ni thuki na no nginya intobira biongo bya kurita Ngwe tutira twina bio. Ngwe mbona oni bindi tena kiriyo mbona Ngwe nja sana mtu mwithura ndia tete Ngwe oni ra tukari theni we mwira mantu ameya sana ya kuhusu Ngwe nonto imwira warita Ngwe na oichomaniria na Ngwe lazima ukona byaku nonto ugaya kwendia rembe siuto kuira mea utemea ositumira bobo we tiga nongo kwetha mtu mulevi na kinya we mulevi kwembecha ona ukona no utumira na makosa mwanko kairekebisha na wako asitumira bobo yachi ya utethia ya ritango Ngakwa togeni na nkatho cia mwanya muno no ntuba kwithira witite na mbere na kurumira Nteto cia Weru thaa ithatu tuticokirani ati ene matatu kaunti-ini ya Meru ibatariritie kuria kwanirwa kwao ni kiraba kuua eria rioria utirimana na ngavana Kawira Mwangaza kwariria mantu yaria bakonie yakariremete buru bakiugwa ibakwenda kwariria ta riria ngavana witikiria Sacco ya kuma Laikipia ni Ofonte kwambiriria kurita Ngwe wa kaunti-ini ya Meru batiaranirite bari wa ngavana Kawira no kachuma Katero na thicoketie nkulukia barua Ithatu ira bamwandikire bakienda bathikira ya brato tarirwa mwandikio to Nteto Muthuri Murioki atongire beke makabara kuma kaunti ya Meru ni bejitamwe na kuwa kuma ngavana Kawira Mwangaza kuthurwa ni basi witekikano na wege kirema kenda kumwathinire chi matatune batu twithirite tukienda kuona ngavana no kumenya ari mama wetu twinde itukwenda umwona rira twina tumantu nyomba itukwenda umwona kikao kia mbere kira twakarire nawe nthi kurwa kuthurwa urio appointire antu bara tukonaga rira tukwenda kwaria nawe na antu bara mwanka na aru twagerio batumaya maingi muno batuthithiria kikao na ngavana wetu tumba ukaranthi guru na twaria indi kikao kiu gitomba kubwa mwanka na arua na ito andikite baruga imwe twandika baruga ithatu tukienda kuona ngavana tumwira tumantu tura tugwape nikiri sector yetu matatu na tuthina tura twithirite twina tu iromba ria tongeria baba ni ati kana baugite ati igita riraja ngavana itukurombete tuchemanie na ugwe na tuombe gukwa matakwa jetu jara tukwenda turi antu ba matatu leu rira ututethia tutikethire tukarije ka turi against maendeleo jara okuthithia leu rira ututethia kare rira okuthithia maendeleo jetu ja matatu
tukethera turi aware tukaija atongeria tukethera twimenyaga mantu jayetete una nona ne utukiurwa kiuri mu member uro tutarite tukethera twino ntubo muchokeria nuntu turigwa mantu rugone bakigwa kuringana bo bagwite kuri nandu bakwatha ngavana giutati na wendi bao itukwenda kuregana na gutirima nantu individual turienda witikana'irie na mugambo jura jumite kira atongeria babare aja na ruwe tukugwatanira atongeria bonde na twaria mugambo jumwe kiri antu ba kai baraba kuija bakukureta information ibo kureta information yitumite kiri antu babare aja yituminiki urijokero bubu ukathura matatu wero bubu ukona teka twika tells orira tukugwete 100% orira tunyumeku 100% nontomba kwira mbuga mturo gumwikire mantu tingari na enayo na kinyati na interest na secretary ya matatu netera gavana mantu kitate na mantu ja mantu opposite kana mantu ya tibui kile antu matatu gavana kathura umwe individual yatakuga ati jo musimamo jwa antu ba matatu kiko tukurega buru na tukera ngavana na tutambue batu turi antu ba matatu na atambue kiama kigia tukia matatu kino tongeria bunde brabo kwendekana endete muntu umwe ta gwipendekesa kingavana kana baire beta kuwa itu turi ariria na niaba ya ngavana tukurega bu untu bobo nandi bojita nywa ngavana kawira mwangaza kusemana ngavana uraikibia kituminya sako iregota kumaka omekameru siagikanya gwitera ngugemeru untu bara boretete murutira dina yetu iko karande guru na mama wetu ambao ingavana wetu tumweresa thina cietu cia sekta yetu ya matatu nontu kwiba gwita bakamwira batu turi ameru tutikwenda antu bangi beja kuritira ngugi miru batu tutiuga antu bakeja kuritira ngugi ndene akaunti yetu emeru na nyatu itugwita kire antu bangi tugeta kuritira ngugi kwao tutienda ku akaunti yetu ikaruguka twitaniria ngugi na antu bangi lakini kengugi icio nthe matukurita twe twakaranthi gura ngavana yetu tukethera na ngavana wetu tukethera twina mipango miega muno ura tukwenda akaunti yetu tugitatea tumba kurita ngugi twitikanirie ngavana turenda tafadhali tutethie ja ura antu baraikipia na bangi baukaranthi guru na ngavana wao bakamba kwaria bakithithia mantu bakethera baigintu bakiwa bena witikio mbere ntiko mugwanja ngavana kawira mwangaza akethwa gucemania nabo tugwitikaniria tugakaranthi guru nyume ntuko mugwanja ngavana wetu twina imani mbere ntuko mugwanja tuketha tucemania nae na ngavana wetu no antu babetu ibatusukumite ibakwenda nyume ntuko mugwanja bona resort ire ikethera irio ibagitire na mugambo jumwe baugo tumba kwaga kanya within 7 days utumba kwaga kanya kagucemania na bautwe kwibange batiaja bombe kwithura bario bakwire mantu jao chonde na gobere mantu jaku jonde tukiomba ku move on to move to gintu kimu engiripotera Weru TV Mbeto Muthuri Murioki. Mwandiki munene akie ministry ya miunda Nixon Koriri na kinyete mbere ya kamiti ira ya thurirwo chunkune karikare Shakahola na rankulukia maana ya Ithatu ya antu batiri uturo bwoki uchunkuni na umburi bwa miri bwitete na mbere Koriri na wete utina barua chienjerene chia thirikari chia kwathira bura mutumiri Ntulutu Paul Mackenzie ombire kwithira kiwatira nwe mwene munda yua mwitho yua Shakahola kaitenio kausies kideke na wete kuombeka kwina miri ingi ethiki mwithone yo ore umburi bwitithitwe na mbere ya bura tutariru mwandiki wetu Nteto Anthony Kathinya. Akiaria ari mbele kamiti ya mwanya ya senitile gusunkuna ikubia Shakahola kaunti ya Kilifi mwandiki munene kile ministry ya migunda Nixon Koriri niele ithitete mugundu wa Shakahola tewa Paul Mackenzie indi ni wa Chakama Ranch kinyume na ngutu ile jithiritwa ileo mwandiki ujo munene akithijaga na mbele kwirithia ati akethirwa Mackenzie ari mwene mugundu uju nonga kethirwa ari mukomborithie ni Chakama Ranch indi pota thirikari batina record noiku ya kuonania ati Mackenzie ari mwene mugundu uju. From our records, the land where Mackenzie was sitting on is Chakama Ranching, and I'm sure you had a meeting with the Chakama Ranching, and maybe, I don't know if they confirmed if they know Mackenzie, and if Mackenzie was one of their clients under that land. But from our records, we don't have any engagement with Mackenzie, and there is no any list that has been processed. Even on the documentation that we provided, there is nowhere that Mackenzie has been entered as one of the beneficiaries of this land.
Kulingana na mwandiki ujo mugundo ujo anenkaniro gichakama ranch mwaka wa 1945 kenda kumenyera migunda ya karibantere ino. Komiti ino ekendaga kumenya kethirwa thirikari ni athingatire kumenya bura mugundo ujo wathire na mbere gutumika. 100,000 is going to do ranching, and then government just gives him, and there's no, in fact, I don't know whether you actually do any follow-up. Maybe you can explain to us. And if there is a problem there, I think you actually need to have a relook at the policy. At that particular time, when a community organized themselves into a ranch and applied to be considered and registered as a ranch, then the ministry then was taking the application positively so that they can be able to secure that land for themselves. Waziri wa ikalia Profesa Kithure Kindiki kialio mde ni alidhiti ati thirikari muthenyo mde ni ambilite mutaratara wa kana wa kuruguria mere muthitoni wa Shakahola. Kindiki akirithia ati thirikari kwa thaa ino nilikite kumbura antu 339. Na leo hii katika ile awamu imeanza leo, tuko na makaburi 40 ambayo hajafunguliwa, na kila kaburi mengine tunashuku iko na zaidi ya maiti moja katika ile kaburi. Kindiki akithijaga na mbele kwelithia ati thirikari ikajukire matagani marito kiaunjia bonde balabe na mitugo tia Paul Mackenzie. Ile kitendo kimetokea pale Shakahola ni laana kwa nchi yetu mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu. Wale viongozi wa makanisa ama dini ambao wanafikiria tutakubalia eti kwa sababu kuna haki ya kuabudu kuwe na tukio lingine kama lile la Shakahola, hao wajue hatutalegeza kamba. Kuma mji munene Nairobi, Bita Anthony, Rangi wa Kathenya. Warima uri ya mauta ya itetia biashara babonda bonda ibaishumireti otariria bura biashara yo eringekete bakiwa beno bwabo bamwebo kwitha baichukumeke biashara imbe nibokenda ochionera mwate yontoko bakiwa Rais Ruto na batere kwithira giukumira no bari kana ya bura baikira wirane gaitaga siasa kwithira giokiria biashara barani ni ya bura totariri mwandiki wetu Nteto Marion Karugi wa Kenya. Wendera ngarama ya muturire ithiritwe itia na kinya mauta ya beterori kwithirwa ya itia bunene a biashara babikibiki stage-ini ya Silvain tauni ya Maua ni basiumirite otariri asaraba kuona ni kiraba kuwa kantu kanini karaba kuthukuma karithirira mautene na nontubo ni bakumakira babaingi bomba witonye mantu ni atiagirite kurio ndawene cia mbogita kana wambene bandu tunyele ndo muno tirigare ne obera wewe kitonya tirigare kana kwanza bado tope tore da mauta ya nudri lagi dai tora vai ke na kwanza ne kuinwa asula ya asula kuinwa bado tori ka dai o tem to te korera wa nama to bo shuga korera wa ta kaiwa ba korera o te ko to anto bate korera idena anto mauta dai orera biria ka ke na ka dura ta sabe ta dai singiana weto ga dira mogoro mera korera bia si korera te ro de si are gero a kori be mutande no ai tiama o korera te dimantana ko anda bira ina ta bandone no ando to ora ba to kiri o tu interlasia ti può ta ka to ngata ba ka to weta na bo kya ai ba nte ba ka ta semanele no to ba to bara to kato ni ta mwono kuma mauta ya ikia na kinya bikibiki nasi weta ikethira ranjirene no to tona kinya bia kubwithiria service mbia sa service sio moi kaura kana kinya utumba kinya kubwithia bikibiki kinya kathiria koro tumba kuga no to maisa ona ikikie mauta ya iketie muno niara kinya ekurubara benda area stage ubakuwa intobio bati kuona ora bakwendia no ntuba kuriswa goro ukamatiro intone yetithia babikibiki
nontubo ni baukaira thirikari ukulukira Rais William Ruto itobu na iwe kiriro kyo na ingia wirane awire bo kiria mu biashara munini nontu mwankariu utoro ni bobairete mpanga antu bonde abagura atugura Weruto tutaguthurire wito twiranga kwenda kubwithende kuranga bia ngapi urendo utubwetheria ndero wetu na mairinto oito Ruto ito ndika na kuranga ongereria oito ndika na bandu maroto ni ani mauta ito ya na maito baba na modu na sukari utobara tobara mama mboko onge tobara ndima oita na mai Nkiripotera Weru TV kuuma Mawe Gembe South mbita wa Marion Karugi wa Kenywa. Rais Ruto na kinyete kimucemanio ma rais nterechi Addis Ababa na raoretie ntairachia kuthiria ndwa thiuruni ya South Sudan nibo kiendosho na chiari wa nkoloki kubatere kwithira kwina kuwatanira nibo kiendo tirote motoro yangia kethereyete wakathetune kauga Sudan no tira ntu ibakumba kwiwatira motungata yetume. Our meeting needs to pave way for an unconditional ceasefire that facilitates unhindered humanitarian access and ensures protection of civilians, stops loss of life, destruction of property and critical infrastructure, and enables the people of Sudan to access public services. Secondly, the structured commencement of 3 pathways towards conflict resolution and the restoration of the voice and aspirations of the people of Sudan for a democratic transition. And I recommend as follows. Track 1, establishment of safe humanitarian corridors. 2, mediation between the leadership of SAF and RSF so that we can stop the war. And number 3, commencing all-inclusive dialogue aimed at restoring Sudan to democratic governance. I believe this approach reinforces the search for peace and will allow progress that lays a firm foundation for a peaceful and stable Sudan. I appreciate efforts made by the IGAD heads of state and government, both collectively and individually, as well as our partners, notably the United States and the Kingdom of Saudi Arabia, for standing in solidarity with the people of Sudan during this crisis. We cannot fail in this endeavor. I therefore look forward to our engagement, providing a roadmap towards a lasting and sustainable peace in Sudan. Kathashe mwanya muno kiwe mutegeri na kibonthe barabomba kwithia bekinyanilia Nteto chia Weru the Ithatu ntukeru aringa kwendera kaita kia no tukububu yambitwa wini wa Kenyerwa Antonia Christine Wajero na mwonanilio to mathithio kari Purity Richard.